Inhliziyo iyakhohlisa ukwedlula izinto zonke futhi imbi kakhulu. Ngubani ongayazi na? Ngubani ongayazi inhliziyo? Inhliziyo imbi futhi iyakhohlisa. Inhliziyo ingumbulali, ingumthakathi. Ngoba ngilakho khathesi ukulibhidliza ibandla yenhliziyo ngoba engukukhumbulayo kubi ngesikhathi esingayisiso, ngesikhathi esingafanelanga. Ngoba nangu uJudas wathi ehlezi eyedwa wakuplana eyodwa, kanti kwakuphuma enhlizweni yakhe nengqondweni zakhe, wakuplana waze wakuphutsha icebo lakhe, wayayithengisa inkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo. Namhlanje uJesu Kristu usendaweni engcwelengcwele. Ubaba ukhangele emhlabeni, uyawubona umhlaba wakhe uwonakele. Kambe nxa sikhangele sihamba ngalezi insuku zokugcina ezanamhlanje, ubonani phandle elizweni? Mina ngibona iSodoma leGomora. Futhi sengibona iSodoma leGomora ephindwe kabili. Nxa ngibala iSodoma leGomora lanxa ngingayibonanga, kodwa sengiyibona ngani ngelihlo lenhliziyo. Ukubana okwakathesi kulezi insuku iSodoma leGomora esiphakathi kwayo esiphila kiyo ingcolile iyenyanyile. Ngisho ngani? Ngithi thina omama okwakuqala, ayo omama shwa shame, lusizi olukhandlela. Ngoba omama sihamba nqunu kasizinanzeleli, umhlaba kasisawesabi, abantwana bethu benje sibaziwe kasisabahloniphi. Ngitsho ngani? Ngokugqoka asikwazi ukugqoka kahle, ukuthi sifundise intsha yethu le ukuthi kumele sigqoke njani, kumele siziphathe njani. Le mlonyeni yethu, indebe zethu zihlezi zikhuluma okubi. Sibahle ngelanga lanamhlanje ngesabatha, kodwa from Sunday to Friday hayi sibahle. Asitshayeli inja umphini sujikele laphana sikhupha iqiniso njengoba linjalo. Sibabi, sibahle ngesabatha. Laba sibafundisana. Asizameni ukutshintsha. Singavumeli inhliziyo le embi ekhohlisayo engumbulali. Ukubulala uzuthi umuntu othatha ingqondo akwazi umuntu ungcono wenze kwaba obani. Kulami mina enza ukubulala ngenhliziyo, enza ukubulala lokhana kulimaza kakhulu. Kungumbulali omkhulu ochitha njalo ukuchithe lomhlaba. Ngoba ngiyawubona isizwe sonke. Bazali abathandekayo, mina ngilapha nxa ngibala le vesi inyembezi zami ziyajuluka, ngizwe ubuhlungu kufuthe kuchaye. Lanxa ngangingekho kodwa ngangikhona ngoba ngangingekho. Ngasiphakamisa isandla ngathi ubethele. Ngathi kakukhululwe isikini kodwa kuyebethelwa inkosi yami eyangisindisayo yangisula ezulwini. Kodwa mina ngiyayibisela ngizokhe ngiguquka esoneni. Ubaba nxa ekhangela umhlaba uthi uyekela mntanami singibhidlize kuphele lokho ngoba lo umuntu engamdala. Kodwa inceku, indodana kaNkulunkulu uyama phambi kukayise, phakamisa izandla ukhazimule isiphambano athi, baba mhlawumbe uSister Vincube namhlanje sengaphendula, akume njani. Aphangamise isandla, mhlawumbe uBrilliant kumbe uGrace baba sengaphendula, abuye ezi abone ukubana ngafa ngachitha igazi lichithela. Sithini ngalawa mazwi? Engukhulekelayo ukubana lawa mazwi akhulunywe yisoni. Kodwa ngenxa yokubana uJesu Kristu wathi sevukile kwabafileyo sesiya ekhaya ezulwini, wasithiyela umduduzi omkhulu ongumoya oyingcwele.
sokungani lowo moya oyingcwele lawa mazwi angawachasisa ngcono kulesoni esingisister Dumi esiwakhulumileyo. Kube ngamazwi ozathi lanxa uhlezi uyithathe iBhayibheli yakho umbala uJeremiya 17 verse lingekanye uzwe ukuthophela kuchaya kusiwa kuhlungu. Ekugcineni kwakho usuthi malidumise igama likaJehova kuze